Iza odbojkašica Slavonskog Broda je solidna sezona u natjecanju druge lige Istok u kojoj su među 8 klubova završile na 5. mjestu. Brođanke su u 14 utakmica zabilježile 6 pobjeda i imaju 8 poraza. Ispred njih je Požeška Vallis Aurea s 9 pobjeda i 5 poraza, tako da je ovaj plasman ekipe koju vodi trenerica Snježana Cindić realan i maksimalan. Mislili smo da ćemo možda i bolje odraditi sezonu, sigurno, ali Arijana nam ne može trenirati, studira i onda se vidi evo i u ovoj situaciji, nema snage u odlučujućim trenucima i zadesilo se eto tako poneka povreda, ali nije to sad da se treba vaditi na to, definitivno neke utakmice smo trebali prelomiti i dobiti, a dobro. To je većina drugi razred srednje škole od 8. do 2. razreda srednje. U ovoj sezoni odbojkašice Slavonskog Broda po 2 puta i to na svom te gostujućim parketima pobjedile su 3. ekipu Žok Osijeka i 2. ekipu AOK Osijeka, dok su po jednom bile bolje od Bilja i Baranje iz Belog Manastira. Po 2 poraza djevojke trenerice Snježane Cindić doživjeli su od 2 najbolje ekipe u ligi koje su imale po 11 pobjeda i 3 poraza, a to su drugi sastavi Ferivi Višnjevca i Ene iz Vukovara, kao i od Vallis Aurea iz Požege. Po jednom su Brođanke poražene od Bilja i Baranje, dok su u sezoni po 3 pobjede zabilježile na domaćem i gostujućem terenu. U porazima je također polovičan učinak, pa su tako po 4 izgubljene utakmice upisane na domaćem i gostujućim parketima. Prvi dio sezone super smo krenuli, puno smo imali pobjeda, no u jednom dijelu, eto sad u drugoj sezoni smo krenuli onako pa lošije. Neke su ekipe i promijenile, povećali su se čak, ali ja mislim da mi to možemo puno bolje, samo trebamo bolje glavom definitivno ući u igru. Pa mislim imamo jako puno noviteta u klubu, mislim da će to super biti, tako da ja se nadam da će cure izboriti se i da ćemo ostvariti bolji plasman definitivno. Imamo mi novih igračica koje su nam došle iz naših okolnih ekipa, ali moramo čekati prelazni rok da ih registriramo. Tako da imamo mi popunu dosta dobro, ali ono što ja mislim da je nama još veći plus, što naše mlade igračice nadolaze. Znači, mi smo u maloj odbojci već 2-3 godine jako dobri. Te cure su sad mlađe kadetkinje, a već dio njih je u prvih 10 igračica u prvoj ekipi, seniorkama. Tako da tu je, ja mislim, naša snaga. Tijekom ove sezone trenerica Snježana Cindić najviše je povjerenje davala Arijani Ladišić, Mariji Srdarević, Jeleni Jelavić, Gabrijeli Barić, Luciji Vlajnić te sestrama Teji i Miji Jošić. Tu su još bile Gabriela Vojnović, Ivana Šaravanja, Nera Filković i Klara Krijan. Pa sad se ekipa dosta pomladila, ima i osnovnoškolaca, ima i srednjoškolaca, jedna cura je na faksu. Sad nas 2 smo završni razredi, a ostale su još otprilike 2., 1. srednji. Pa odlazim na faks, tako da ne znam hoću li ostati u ekipi. Sve ovisi hoću li otići negdje tamo drugdje igrati ili eto. Da, već 10 godina sam u odbojci, ali definitivno kažem, moglo je to puno bolje, ali eto. Mi smo imali priliku ući isto u prvu B ligu, ali nisam htjela jer što bi tamo bili, ajde da kažem, kanta za napucavanje, nego kad ta generacija stasa, ja se bar nadam, ako ostanu na okupu, ako sve bude po planu, da bi mogli za koju godinu planirati prvu B ligu, definitivno. I činjenica je da imamo dosta tih igračica koje će do godine sigurno preuzeti ulogu u prvoj ekipi. Za odbojkašice Slavonskog Broda sada je ljetna stanka i odmor, dok će pojedine biti aktivne, budući će uskoro krenuti turniri u odbojci na pijesku.